laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا ففتح به قلوبا غلفا وأبصر به أعينا عميا وأسمع به آذانا صما أقام به على الخلق حجة وأنارت به المحجة وكشف به الغمة. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة أصحاب الفضيلة العلماء أيها السادة والقادة في الحفل الكريم في هذه الأمسية المباركة وأمام هذه الوجوه النضرة النيرة يطيب لي أن أقدم لكم ما يلزم المسلم أو ما يستحب للمسلم أن يقدم لأخيه المسلم إذا لقيه وهي التحية الإسلامية الطيبة الطاهرة الخالدة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتي الله سبحانه وتعالى تقول تقول فو waɗani kum be ko kum haani heɓugol kon tawi oron kaali ella waɗaali
moƴƴiiɗo e meeɗen woni en ɓiɓɓe aadama tedduɓe ko o tagi kon fof ko ɓiɓɓe aadama ɓen ɓuri teddude. O moƴƴi e meeɗen haa o nuli nulaaɗo ɓurɗo teddude mo o ɓuri yiɗude on e meeɗen ko Muhammad ibn Abdillah ibn Abdilmuttalib. O nelirimo goonga, diina goonga, diina yurmeende, diina malal, diina ɓuttu, diina neena gooto baaba gooto yaagal. O weltini, o rentini, o tindini, o fewni. O weltini jaɓuɓe ɓen, o rentini saliiɓe ɓen, o holli laawol ngol, o ɓangini, o acci en e laawol feewungol, jalbungol, hentingol, jemma maggol e ñalorma maggol no fota hentaade. Allah waɗi mo sabu ɓerɗe uddunoode udditi, noppi faaɗunooɗi wattinande, gite wumunoode tawi yi'ataa goonga watti yiide goonga. Allah itti hujja e hoore makko tele meeɗen. Allah subhanahu wa ta'ala si tawino o nelaano goɗɗo haa e meeɗen, o nangii en, o lettii en, alaa ka wullitee. Hay gooto alaa ka wullitoo e hoore Allah subhanahu wa ta'ala, kono Allah kanko o yiɗaa feleede. O yiɗaa feleede few, ko ɗum wasi o immini o nulaaɗo haa e meeɗen, ɓiɗɗo aadama tedduɗo wowlayɗo ko wowleten kon, o hollimo ko honɗum o ɗaɓɓiri en enen, ko honɗum enen mofte makko ɗen kanko nelaaɗo, ko honɗum ɗaɓɓira ɗen telen Allah. ɓay enen e Allah en yiidataa, en yewtataa, en communicataa. jooni noon fiyo en anndu ko honɗum o faalira en, ko honɗum o tagiri en, ko honɗum o ɗaɓɓiri en. O yewti ɗum nelaaɗo men o sallllahu alayhi wa sallam haa laaɓi pos, o inni yaw yattinaami ɗum ɗo e maɓɓe, ko ɗum ɗo mi ɗaɓɓiri ɓe. hiɗen seedo o yottinno, jooni hujja alaa hannde kadi. wiigol menen men annda ma ja'ana min bashirin wala nadir, menen si tawino hara nulaaɗo arno, hara men annduno, hara men faamuno, hara neɗɗo no yiɗi ɗaɓɓugol ngantohoy no sortora e ellaaji ɗi waɗi hara felore jokkaali ɗum. wa kana al insanu akthara shay'in jadala. ɗum noon Allah taƴi hujja few, alaa hannde kadi hay gooto ka o lamitoroya goɗɗum o inna min ko ɗum ɗo waɗi, ko hayno mi ɗum feewa, ko ɓay hari mi annda, ko ɓay mi faamaali. nden seedo wonde onulaaɗo meɗen o yottinno ko Allah hunelnomo kon, o laɓɓinani en pos, himo laaɓi reedu, ko o moƴƴo, ko o nunɗuɗo, ko o yiɗanɗo e moƴƴereeji ɗin. kala ko ɓattinta en e moƴƴere nden, kala ko ɓattinta en Allah, kala ko malnata en adna e lahara, o tindini en ɗum, o holli en ɗum, o ekkiti en, o elti en e mum, o rerɗini en kadi. kala kadi ka tana iwranta en e nambara, e albalaaw, e lette, e woɗɗitagol Allah, ɓatto cheytane, ɓatto lette, o rentini en, o haɗi en, o hajindike en, o andini en ɗum kadi. hay gooto alaa hannde kadi ka enna min do on lanni. yo Allah juula e wonelaaɗo meɗen, juula e sahaba ɓen, juula e kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkunoo kan. Allah taw hara kantina ɗon jokkuɗen, allahumma amin. haray mi weltanike o association ɗo, ɓe sukaaɓe meɗen ɓe Allah waɗi barki e muɗum, sukaaɓe yiɗuɓe diina, annduɓe ko haani jokkude, annduɓe ko haani yanganaade, sukaaɓe l'islam, ñembinɓe sukaaɓe l'islam attinooɓe ɓen, wano Ali ibn Abi Talib en, Abdullah ibn Umar en, Abdullah ibn Abbas en, An-Nu'man ibn Bashir en, waaɓe no ɓen wayi. ɓe jarnaama, ɓe weltanaama, en torike Allah yo Allahu ɓantu fii maɓɓe, Allah ɓeydan ɓe gandal e yaajende e kulol Allah. ɓe weltanike mawɓe maɓɓe ɓen, ɓaawi so yi goɗɗo no memmino no woodi ko woni sabu. so yi suka feewi ko heewi kon haray ko e suudu feewndu o iwi, o orienta.
weltanike mawɓen ka miside ɗo almami ɓen e conseiller ɓen makko ba ɓen e nokkur nden ɗo ardiɓen ɗo ka diina e ka dawla e kohoɓe seeniɓe ɗo karamokoɓe e taalibaɓe seeni ko seeni ɗo kon fof nootindu noddandu Allah duhiɓe suddiɓe mi jarni on on fof torki Allah subahanahu wa taala yo allahu malnu en no hawtire ni e nde nokkure ɗo e hoore ngulendi e ɓittere e ɓiƴodiro muññiɗen hoore ɗum ɗo tawi ko fii dewal yo Allah hawten ka aljanna ɓurɗo towude hara lette attaki ɗum torki Allah subahanahu wa taala yo Allah weltano en hara o tikkanaali en yo Allah o yaafo en hara o lettaali en yo allahu moƴƴo emen hawnade en aljanna ɓurɗo towude on allahumma amin haray koko raɓɓiɗi yewten ɗo nde wonno nokkure nden no faaɗi seeɗa jama on no ɗuuɗi ko ɓe maaki hen sappo ɗo taban fil islam ko yewte kon no ɗuuɗi gasata e jonde wotere loweɗen no ɗuuɗi fayda ka ndaariɗa o awiye ko ɗo ko ɗum ɗo ɓuri haanude yewtude sen ndaari alhaali hannde yimɓe ɓen ka huwondire ka jikkuuji sen ndaari ka deweɗen no woni e bonirde noon en ndaari piɓle ɗen ko tawata shirkuuji e bid'aaji e kala ka ndaariɗaa hannde e tooñeeji ko woni hannde wadde hakkunde ɓiɓɓe aadama ɓen ka ndaariɗaa o wiye ko ɗum ɗo ɓuri hannude e yewtude fewno ɗo anndintinna yimɓe ɓen nde wonno neɗɗo on karmakojon ko waawi ko anndintinnugol rentina ko ɗum wonno golle nelaaɓe ɓen kono hannde ƴetten seeɗa ni fii ko honɗum waɗɗi o neɗɗo telen sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tentini sukaaɓe ɓen so innama sunna faandaka tun ko tawata ko si a waɗi heɓa baraji sa acci ala bakkatu wona usuliyanko ɓe wirata noon ma faandaka sunna muqabilul fard wona fugaha e wirata noon ko faanda e sunna ko ahlul hadith ko ɓe wi kon ko ma sabata ani nabiyi sallllahu alayhi wa sallama aw ma uthira anhu min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw himmatin ko wiyete sunna mo wonde nge yewte ɗo fii mum on koko tabiti e nelaaɗo itta e nelaaɗo ka maakuji makko ko o maaki telen ka diina waɗe ɗum ɗo ma acce ɗum ɗo ma ko yi'a kon himo waɗi ka diina no o juuliri no o hooriri no o hajjiri no o salligori no o wondiri sonnaɓe makko ɓe jikkuji makko ɗin neediji makko ɗin e ko o yi'i no waɗee o fantu o yo sahabaji makko no waɗa goɗɗum o yamiramo sahabaji on nanaali himo wola ɗum hari sahabaji on waɗiri ɗum tun no gasa faale ma tañinagol ɗum ɗon no moƴƴi tawa nelaaɗo no reeni ma hay so rena fewn ɗon o anndoya ɗum o fanka o wi'aali ɗum ɗo wattaake o wi'aali waɗu kono o fankugol ngol holli wonde koko haani waɗude nde wonno ko kanko woni shar'inoowo on si o yi'i ella no waɗee ko be o ɓangina ella on la yajuse ta'khirul bayan an waqti haja ko haani ɓangineede kon haanaaka feƴƴintinneede ka haana ɓangineede ɗon ɗum ɗo maana ko ɗum ɗo woni diina sunna ma'ana mum kono nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam rewirno Allah noon mawɗufu meɗen enen e ɗum ɗo position men enen e o sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam honno haanɗe jogitorde o sunna ko honɗum haanɗe waɗande o sunna ɗo ɗen anndi nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki hadisaji buy o maakani en hadisaji ɗuuɗuɗi ka rerɗingol en o sunna yi en jogitor ɗum ƴakkirɗe o maaki e hadis mo al irbad ibnu sariya filli hadis on no selli emo ka sunanu tirmidi sunan ibnu maja musnad imam ahmad e defte heewde hadis on ko selluɗo
nela sallallahu alaihi wasallam julni ɓe alansara e riwaya go riwaya wi o julni ɓe no irbadu wiiri noon o wi salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ثم قال أو ثم وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله فكأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أولو الإرباض بن سارية وماكي نلا بجلن من هاجين وقت قلت ماتي أواجي من واجو حتى بمعنى واجو hewtuɗo ka waaju haani hewtugol ɗon waajeteeɗo hino ɗo ko sendi en enen e ɓe sahabaaɓe nelaaɗo ɓaawo nelaaɗo waajike ɓe ɗo o waaju tawi wonaa jaleede fewndi wonaa awaamu wonaa wooko waakaare wonaa nootagol téléphone ji wonaa hilnagol goɗɗungo o wii wajilat min hal qulubu ɓerɗe amen ɗen huli aani maafi jooti min fof min maapode hoore amen ɓerɗe lutti ɓe fettu kulol wa zarafat minha al uyun sabu o waaji ɗo mo yiɗa o gite mum no ƴaara gonɗi enen hannde so goɗɗo wulli o anndu ko tan ha o heeɓi no fanɗi hannde miijotooɗo fii bakkatuuji ko woni e waɗde kon e raɓɓinɗinnaare ko o raɓɓinɗinni kon ka dewal e o andita kambaji ko Allah kambani yedduɓe mo ɓen ɗum waɗa ha o wulla hara kanko tun o wulla na wullugo yeeso yimɓe ne ɓe no wuli Allah ɓe waaji no ɓe wulli na ɗin gondi ɗon dey ɗin ko gondi pese gondi tournoɓe pese andi ɓe kamɓe kadi ɓe wulla on ya gondi no yalta wona ɗin ko ɗum waɗi nelaaɗo no konti e jeɗɗooɓe ɗuwoytooɓe ka ley ɗowdi arshi Allah ñannde ɗowdi ala sina ndin ɗon o wi'i wa rajulun zakara allaha khaliyan fa fadat aynahu neɗɗo miijitoo fi Allah fi mango Allah ngun lette makko ɗen ko tiiɗi kon tikkere makko nden ko hulɓinii kon gite makko ɗen hibba gonɗi oɗo kadi Allah anditanaymo ɗum ɗo idan sahabajo on o wii gite amen ɗen ƴaari gonɗi min wulli kamɓe wullayno tabiti wonde Omar radiallahu taala anhu ko wullayno kon haali ɗo goosami ɗin ɗo hay o lootiri sabunde iwata ko ɗo ƴaarayno kon ay enen ko heɓi en fayda en felliti wonde enen en daɗi ko lettete kon ko woɓɓe gona en kamɓe no nanoɓe wawno ko ɗum waɗi si moƴƴere ko gootum faatino keɓe ɓe lettayno wonki maɓɓe kin ɗon dumunne Abdoulahi bin Omar radiallahu taala anhu si tawino o hewti hara ko haysi ko wagu toon si fuutikemo ka julde o ari o tawi ɓe salmini nden ñande o waala juulude oyna ha wonki no waɗi ko kipata harana juulogol ka juulirde o lettira e wonki makko kin ɗum waalugol juulugol nam ɓe wi he nelaaɗo o waaju ma no wayitana men wa waaju wonɗo e waynaade ko ɗum min faami e nde yewtere ma ɗo min faamiɗo wonde woodi ko so'uɗa si wonoyno ñande goo tawi ko minen tun a alaa hakkunde amen ɗo min alaamo men fewtintinna landal si probléme heɓike men alaamo men ɗaɓɓira solution i ko honno men watta wasiyi men si ɗum aroyi ko honno men waɗata wasiyo men yamir men nokko riwago wi maha ta ahadu bina honno ɗaɓɓirɗa men yo men waɗu o inni usikum bi taqwallah mi wasiki on yo hul Allah neɗɗo kala ka o woni e fewndu ka o woni wo eɓe o wondi wo so woni hulɗo Allah haray woni nendi ko ɗaɓɓete ko heɓike
sabuna so huli Allah laawol o toñata ko laawol o fenata peewal e ɓantal o janfatako o bonnata haqqeji ɗi o jonnitay Allah haqqeji Allah ɗi o jonnitay Allah sallallahu alaihi wasallam haqqeji makko ɗi o jonnitay ɓeygure makko ɗen haqqeji maɓɓe ɗin nene baba hetta haqqe muɗum kawtal hetta haqqe muɗum fof mo be ko sabu honɗum wona sabu maɓɓe ko sabu Allah o wi hule Allah ko ɗum yoɓete lahara kulol Allah wa tazawwadu fa inna hayra zadi taqwa o wi mi yamiri on kadi nanugol ɗofto ɓe Allah ardini yeeso mon ɓen ka diina e ka dawla nana noon ɓe jaɓa noon ɓe fannin ɓe yamirali on yeddugol Allah si ɓe yamiri yeddugol Allah o oye wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin sabu jama malatake gurdam maɓɓe newo si tawi ardiɗo laaɓuɗo reedu fewjowo ko moƴƴi ala tawa kadi ardaɓe nanoɓe ɗofto ala ko be ardiɓe moƴƴuɓe e ardaɓe ɗoftiɓe si tawi ko yo bato o yawno yaho e hoore kisal o wi nane ɗofto ɗon o wi haysi noon haysi tawi ko jaasuɗo ɓurɗo jaasude e moɗon ardina nananemo ɗofto ɗon mo fannin o yamirali yeddugol Allah si tawi ko neɗɗo jaasuɗo yamiri ko moƴƴi waɗe ko moƴƴi ko si neɗɗo jaasuɗo haɗi ko boni acce tawi o ko yette sojoni mimi haccitanden ala ko wowlata o nanu ɗoftoɗa ɓay ko moƴƴi yamira accu ɓay ko boni haɗa dafay o wi mo wuuri noon e moɗon gurdan juutuɗan mo Allah juutiri gurdan e mum onon wonɗuɓe ɗo ha hewtoy e zamanuji goo o yi'ay yeddodiral moolanagal ka nder diina ga o yi'ay jamaji faction ji dente feddeji feere ala kala wiiɗo foppu yo wonu fedde wootere a yetto aron ka a gaynata wala yazaluna mukhtalifina walidhalika halagahum feere ala be serta ko tana noon ko ɗum wasi allah wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wota on pooɗondir luutondiron doole mon ɗen yaha hulon perdon kono ko sunna Allah laalo makino ɗe mofte makko ɗo ɗe waɗa e pecce 73 172 jeɗen fof rewa ka yiite hay si luttoyta to kono rewa to juuɗe ha ɓenda si feƴƴoya Allah dandu en ko fedde wotere petti ɗaɗoyta o wi on yi o ya yeddodiral janal ɗuɗungal e nelan honɗum solution on no si ɗum waɗi o wi fa aleykum bi sunnati mi yamiri on si ɗum waɗoyi jogitagol sunna an on nangugol sunna an on jogito gollitira sunna makko on ko diina kam selluka kan kadi ka o wonno e mum kan ko o fiwno kon telen ka tawhid ka dewe no o rerirno noon no o salligorno no o tamorno no o lootorno longal no o juulirno no o hoorirno no o hajjirno no o zakkirno aroya ka muamalat no o soodirayno no o yeeyirayno no o luwirayno no o luwinirayno no o gollinirayno woɓɓe no o gollinirayno woɓɓe e jikkuji makko ɗin e neediji makko ɗin ɗum ɗo o wii jogitee ɗum ɗo fa aleykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai rachidina almahdiyin jogito ɗon sunna kadi lontoɓe an lontotoɓe lamɓawo an ɓen sabu an luutondira hakkude sunna nabi sallah sallam e sunna khulafau rachidun wona ndema fihi tagayur ma fihi tabab wa in kana فإن الأصل يقتضي المغايرة ما في مغايرة إنما فيه أحيانا يأتنا بتنظيمات خلفاء الراشدون نودي بيجي دي بوالي
yuɓɓugol kono na sincugol wala moɓugol kamino fof waɗa nokku gootu waɗa waggol dawawin diwanu junud diwanu ansar diwanu muhajirin diwanu ali bayti nabi sallah sallam sifan ɗum ko tanzim ko yuɓɓidirgol o wi jokke sunna an e sunna ɓe ɗo ɗum ɗo woni ko dandata kon al istimsaku wal itisamu bisunnati huwa tariqu lfalahi wa tariqu nnajati la manja illa bi hada tamagol ka sunna nelaɗo jogito ɗon hutora ɗum ɗon weliwoo wuliwoo fil manchat wa fil makrah fewndo ka on tigi welti fewndo ka on tigi seytini fewndo ka on tigi yaajira fewndo ka on tigi faaɗira ndungu e ceeɗu jogitagol ɗon ko ɗum ɗo woni daɗal ngal wallahi wela fii noon e sa'aaji goo nelaaɗo ɓanginani en ara e sa'aaji goo tawa jogitagol o sunna nelaaɗo no mettiri fii wa tammugol ƴulɓere yiite ko ɗum wasi o hadis ɗo o inni addu alayha bin nawajid ŋattire ɗum no wiyete no ƴakkirɗe ŋattire ɗum ƴakkirde ay sa wi ŋattire ƴakkirde ko ɓay wela jogaade o maka ni en wonde aroya e zaman tawa nangugol o sunna makko jogito gollitira tawa wela fii no wiiri noon l'islam fewno ko fuɗɗi hari ko koɗum bada alislamu gariban wa sayaudu gariban fa nima alghuraba'u l'islam fewno ko fuɗɗi ɗe gandi tampere ko ɓe tampuno kon ammaru en sumayya en yasir en bilali en e waɓe no ɓe wayi ko ɓe letta kon ɓe tampina ɓe piya ɓe sasina ɓe raɗa woɓɓe ɓe dogi ɓe yaari habasha ha nelaɗo newnana ɓe fof ɓe dogi ɓe yaari madina sattende yani khabbab ibn arat nangegol walline taƴire kuccum kuccum mettuno fii tawi on tumati wiwongol julɗo ɗum naako enen hannde a wona e julɗo tawa yani a ñaamay a yaray a yennataake a awmataake a ɗumannataake ay hunde kono on tumati hari no wuli kono ɓe wakkili ɗum ko ɗum wasi allah yoɓɓe inni radiyallahu anhu allah wi mi weltanike on few wallahi heɓugol ɗum ɗon ko ɗum ni gañagol mo heɓi wela e allah allah weltanike ma haare gasi hay enen ɗo si tawi lanɗo on joni lande ɗi ni kaari mi weltanike ma ministre joɗo président o noddama ɗo inna kaari yeeso presse on fof inna an mi weltanike ma e golle ma ɗo ɗum ko succès molnaɗo ka allah subahana taala si weltanike e jeyaɗo makko on haare lanni ko ɗon woni ɗimma alal wisam yani médaille ɓurɗo towude on mo neɗɗo portata médaille ɓurɗo towude on ko heɓugol wela e allah allah weltanoma wela e allah on no heeɓo kono on tigi ɗaɓɓay ɓe gandi hay e gaynuɓe haajuɓen e meɗen fiyoɓe weltano on tigi fiyoɓe yiɗo on tigi ɗum ko ƴamete ɗum ko ɗaɓɓete ɗum lanɗo on marɗo on mo ɓeeno faala yo ɓeeɗo yo weltano ɗum yoɓe yiɗu ɗum ko ɗum wasi no reweteɗen fof ñonkuɗe e hentiide ɗaɓɓa relation ji ene ko nun awa dow haray menen haray dow meɗen anditi fimoɗon meɗen hay hoyɗinoyo mi hoyɗani on yo itti ɗo ngaari baali wandini si on waɗi ɗum haray ha joon feewi ndaarale ono hittiri fiyango ala he o hoyɗanayla idan wela e allah on no jeya ko o ɗaɓɓitirte jogitagol sunna nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ko ɗum wasi allah wi en ka alqur'an qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibukum allahu wa yaghfir lakum dunubakum wi'uɓe si tawi ko goonga mum hiɗo yiɗi allah onon julɓe ɓen iwtire ɓaawa min nelaaɗo fattabi'uni almutaba'a jokkutugol nelaaɗo hono jokkita nelaaɗo diina kam fof ko wiyete diina kon ko selli kon fof nelaaɗo waɗino ka andi diina kan o naasifa no alhaaliji adna ɗin wayi noon enen
piiji wonaɓe fabriquére ɗum toujours koko sakkiti kon ɓuri laɓede dina noon koko woni ko atti kon ko ɗum ɓuri laɓede koko nelaɗo wanno kon rewiri Allah ko ɗum woni diina idan jokkugol nelaɗo ko jokkutugol ɗin batteji makko ndara ko honno nelaɗo salligorno etoɗa ara a ñentine mum tigi 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 mo haaka konno juulirno etoɗa rewano o juulirno noon net watta batte makko on hadwal quddati bil qudda si a waɗi ɗum hono woni joddi ndi Allah yuhbibukumullahu Allah yiɗayo Allah yiɗete si a jokki nelaɗo ka dewal tawi no rewirta noon fof kono nelaɗo waɗirno no a ɓeydata a ɗoytata texis not sura tibgal asl wano andiɗa noon si caméra tiiri sa ndaari photo on a sikkay ko joom photo on yo taw dewal ma ngal e dewal nelaɗo ngal ko noon wayi sura tibgal asl si a waɗi ɗum Allah yiɗe o watta ɗon hon ɗum wa yahfir lakum dunubakum o yaafoma bakkatuji maɗi fof o yaafoma faljereji maɗi na amali wallahi amali si Allah yiɗima yaafikama bakkatuji maɗi haade ko probléme on ɗon wallahi fi a darna suudu ma a mara otowal ma a mara coñci ɗuɗuɗi ma a mara terenji ɗum lorratama pus tawi tun Allah yiɗima o yaafikama bakkatuji maɗi yawmal qiyama ko on ɗum o fottine yiite ngen to o naɓe ka aljanna to faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljannata faqad faz mo woɗɗintinnama nge yiite ñande dargal tawi o jama ɓe Allah wi la yasma'una hasisaha ɓe nanata ko yiite ngen sonkata to ko nge iidata ko nge umata ɓe nanta few faqad faza e bahara o malama ne Allah waɗi hen ɗum en mbayo Allah manden hawnaden aljanna idan sukaɓe oɗo sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ka diina ka o addi o gollitiri o yangani o tampi o raɗa o piya fi muɗum ha ñiire makko itta o barmina ka gaswatu ohod wakkile jangon ka sa gollay hunde a jangay andande kala mo waɗi ko anda no waɗirte tuma anduɓe ɓen ari wo ella yiite ɗum jange sunna on mana jange diina ka faamon ka jogito ɗon wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu jogito ɗen ka diina o sunna diina selluka kanelaɗo wonno e mum kan kañum e sahabaɓe makko ɓe ha mawɓe meɗen jibinenge ɗum jogitoɗen ɗum ɗo ha satta ken jangen faamen huutoren nodde yimɓe e muɗum muññoɗen tampere ko heɓetege mum kon sen waɗi ɗum hara en woni malaɓe en andi nelaɗo ɓay o maaki ɗe mofte makko serte waɗa pecce 70 sahabaɓe landino o inni ɗeɗa 70 fof naatoya yiite ɓe landimo nde feccere noon daɗore ko homɓe woni ɓen o inni man kana ala ma ana alayhi al'ana wa ashabi ko hombo daɗoyta ko wonoyɗo ka diina on tumati tuma sertoya wonoyowo ka diina sifa min e sahabaɓe am ɓen ko min woni e mum kon hande wotoɗen fondo hadisaji ɗi pet woni addugol ɗo mi darto ɗon seede lundagol no nelaɗo rewirno Allah noon no hulɓini waɗay hara dewal ngal ka aduna ɗo ngal kontaka ɗaloya on tigi moƴƴere nden kadi lahara neɗɗo wo neɗɗo no foti e wattande fondo moƴƴi e ɗiɗo hadisaji ɗiɗi o darana hoore makko aɗo lawade sikey koko lawoto yani andi diina korisugol diina kan si on tigi korisenali hoore muɗum ka aduna ga siko laakara korisoya tawoy ko erreur moƴƴintinnugol ala ko ɗum waɗi kala mo diina muɗum tawoy na ko moƴƴi yawmal qiyama ko honno gatto wiide qila rabbi irji'un
la'alli amalu salihan fima tarak kalla kala mo golle diina muɗum fontoya yawmal qiyama golle ɗe ndaari tawi régulali tawi na ko ɗaɓɓa ko nabi konngol ngol artowol ngol Allah nattan acce mi yilto ɓaawo mi moƴƴintinna la'alli amalu salihan fima tarak no gasa mi waɗa nde moƴƴere nde mi salino wadde nde mi accino mi waɗade acce mi yiltito o artay kalla o waye koɗe aduna lannino o hoota on to oɗo hadith andaɗo wonɗo ko sahihain hemo andira hadithul musi'u fi salatihi hadith bonnuɗo e nder julde muɗum ko noon hadith on andira holni on qissa makko on nelaɗo sallah sallam juuli wagutu no inna ko fana no inna ko alansara o juuli o salmini o tooli ka juulirde ɗon kanko e sahabaɓe makko goo sahabajo goo leetuɗo o ari o tawi juulama kankadi o juuli e jaka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no wattani fondo e ko woni juulde ko nagara salata o hawji julde nden tawi ruku timmali ɓantagol timmali sujudu timmali jottagol timmali o waɗi ɗum fik heña o gayni o ari o tawi nabi sallah sallam tooli o wi assalamu aleykum wa rahmatullah naɗo maki wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi irji fa salli fa innaka lam tusalli o hoyri nelaɗo o hoyri nelaɗo ha moƴƴi nelaɗo hiwriti kadi ha moƴƴi honno ngo wimo o wi yilto juula a juulali julɓe Allah o juulali o juuli kono jakana ko ɗaɓɓa ko jakana julde nde Allah yamiri nden o juuli na julde yoɓetende na julde kontande few o yilti o juuli kadi no woowi noon no o wawiri noon o arti fay ko hiwritimo inni yilto juula juulal laabi tati julɓe Allah hara taw na few nelaɗo o wanno ɗum oɗo hara na few nelaɗo wonno o juuliri noon ha o maayi o tawoyi Allah tawoyi ko laakara wiyete irji fa salli fa innaka lam tusalli honno waɗay noon tawi ko laakara o wi o yete yilto juula a juulali ko juulɗa ɗo ko fof no konti a waɗale a hunde mo hulɓinaki ene tañƴinɗe ɗe julɓe ɓen hande wooda bonniɗo julde sifano on bonniri julde nden noon no woodi min mi sikkitaki ɗum no woodi bal no woodi ɓe tawata julde mum no bonni ɓuri julde on noon nde ɗo wattanen fondo moƴ o hadis ɗo ɗum ɗo holli wonde golle ɗen si rewali no nelaɗo waɗirno noon haray ko mere hande exemplaire ji no woodi ko tawata ɗum ɗon no hani en waajade ɗe otoje meɗen si pièce hum oto ma ɗo boni si a yahi a addoye pièce hum nandukun e makkum kono na sifa makkum tawi no ɓurdi hay si sa woɗɗiti ka sikkay ko kañum kono sa addoyi tawi no ɓurdi seratako idan ɓe hawrodiran net e moƴƴinɗo on ko moƴƴini kum ma yamiri yo si a moƴƴinire ni ka ɗum ɗo no wawi dina men kan no wawi konti pièce détaché si tawi dina men ka rewɗa siko salligi siko longal siko julde siko korka tawi no luutodiri no waɗi coɓɓukoy ko nelaɗo kon kañum waɗano coɓɓukun si aroyi warke gonɗo tawi hawrata ko ma kon haykete ka ɗi téléphone ji sa composé ɗo numéro goɗɗo tawi a yirtidiri chiffre ji ɗi hecci hanki sukano noddami meɗen sangareji meɗen yaade sangareji o ƴetti bimbi o noddimi fayde ha e fana o nodda feƴƴata ayna o fottoye goɗɗo inni mi noddi docteur amironki hecci hanki men yewti mi noddimo ɗo amironki ala feƴƴude o inni ko miya o numéro tawi ko waɗi 628 ko 70 woni ɗon wonno 0303 o waɗi kanko on ɗum 628 0303 70 o naɓiri mo sakkintinoy on ɗon o yayni he nani
ni nani o wi ɗo ko neɓuɗa nodde ɗo si nodde ko goɗɗo gona docteur idan manamu so wonay correct no nelaɗo waɗirno noon ko ɗum woni sunna on si a composi ɗon feƴƴen si a luutiniri ma a ɓeydi chiffre goto ma acci toon chiffre goto haray martata sa juuli ɗo joni e futtoro darɗe nayyi tembete eni a ɓay tati no moƴƴi nayyi kan itte sikke Allah jaɓay ko jaɓata few ko ɓe wona juste eto ɗen en ɓay no wawi andade ɓitte defte ɗen no winda no yimɓe woodi heyen jo alqur'ana no ɗo o sanzaka o waylaka o wattitaka hay alif goto ɓeydaka e hoore makko ɗuytaka kadi sahi boukhari hen jogui ɗo ende selli sahi muslim no selli muwatta malik no ɗo sunan abi dawuda sunan tirmidi sunan nasai ibnu maja musnad imam ahmad defte no woodi no wayi wo ndiyan defte fiɓu hiɗen mari no ɗuuɗi fiɓu sunna no woodi ko honɗum hay yiltoɗen e ɗeɗo ndaare moƴƴi ko honno nelaɗo rewirno Allah ko honɗum woni sunna nelaɗo on jokken ɗum ɗo wakkilo ɗen waɗen ɗum ado laawade janggen faamen gollitiren nodde yimɓe ɓen e mum muññoɗen kala tampere ko heɓuɗen e muɗum sen waɗi ɗum ɗo haɗa en heeɓi wela e Allah on en wuura e hoore ɓuttu ma en hara ko en malaɓe hadis ɗimo mi sakkitorta on ka hulɓinagol angal jokkugol sunna Allah sallallahu alaihi wasallam ma woɓintinnugol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah no teddinirimo weendu kawsar saban annabaɓe ɗuɗumen kan no mari goy kawsar wona no laaɓe tum mari ɓe fof mari beeli kono ko on laaɗo kon ɓuri janɗude ɓuri welde ɓuri lewñude ɓuri ɗuuɗude ka dangal sonjano woodi moƴƴi hiɗen ngula fewndo ɗo ngenange hakkude leydi ndi ɗo e nangen ka science koɓe hotti ko na 150 million kilométre na ɗum ɓe hotti toɓan ko hottago kono en yino nge tan e hoore ɗo kadi ɗaggal no ɗo filtiral ngal ngulen ndi siiwa hara koko heƴata e men kon feƴƴiro ko ɗum ɓe faala pour fitande no ko ñande ɓe uddiɗo no wo hara haaju gasi on ɗumat no africain tum tampata fof tampay on ɗumat ngenange ge addete yawmal qiyama no nelaɗo makinno sallllahu alayhi wa sallam huwa sadiqul masduq haa taw hakkunde men ko mayluji seeɗon e hakkude mum taw yona hara hakkunde men e magge yona ɗo e kooya koma gandu honɗum tan yimɗo si ngenange addama haa tawi hakkunde men e magge yona ɗo e kooya hewta ɗo e kindiya he ko eɗen fatay température on mi annda ko gulujjel wonoyta enen fewndo ye maapiɗo ko teɗen 36 nani mi wonno yiide yahoya ɓuuray 1000 degré koɗena e ɗum wuuratake ɗi toon noon mayatake ko ɓe wuure mayatake e ko lette ko muusi o mayde ala koyo muuso ha muusa noon muusa kadi kono na muusa am tigi maaya awa fowtora mayde taway ngulendi yimɓe ɓen no waɗi beeli no waɗi diide woɓɓe no ari ha ka koppi woɓɓe ka keeci woɓɓe ka wuddu woɓɓe ka ɓernde woɓɓe ka balaje woɓɓe ka daande woɓɓe no fura ngulendi mum fi yawmin kana migdaruhu 50,000 sanati nande makko bimɓe kikir de na yawne hettude e taw juutingo muhadara ɗum no wuli ɗum anne fi yawmin kana migdaruhu 50,000 sanati si ɗon réguloyama nelaɗo sallallah alih sallam ka weendu makko weendu kawsara yo Allah yarnu en ɗon yarnira en kadi hara ko sooke o makko mo kanko tigi yarni mo yari ɗon o ɗonɗatake hande kadi lanni kanko e ɗon ka ɓe warinodiri o ɗonɗatake aduna himo yarira noon ɓi muuyo andi joni yari noon adde ɗon koka mum ande ma ɗonɗa ɗon adde ɗon koka mum yarira toon ɓi muuyo a yimɓe fof no yaran kadi yara kono ɗon ka ala hara hande kadi o ma kanko nan ana faratukum ilal hawdi komin atto hewto toon o yahi o sakkoyo en toon a yimɓe no tampino laha haa ɗon ka honno yen jogii mandeji ko annditire ɗen geese ɗen no rawni batte salligiji ɗin fof no rawni
hayndurina ɓeɗo ko moftanlaɗo ɓene arega ko enen on o wi wa yuradu nnasu an malaika ɓen no sakkinoɗi barage ko nasifa wokkuri ha oɗo de tawa sa moltini ɗon 10 000 francs tun a feƴƴay aray iɓe andi ko honno yooɓiɗa si tawi ko hande feƴƴi wenna feƴƴi onon feƴƴe an dari taw moɗimo dara on no waɗi feƴƴuɗo kadi min kadi o wirano no jalbiɗo no jalbi tap pap laaɗo yeƴƴito haynaden ummati ko mofti hande ni terte ko menen on ko yimɓe an ɓenno ko population ɓeɗo ko parti amɓe jeeya ena acci hakke nelan accanenen hakke la tadri ma fa'alu ba'dak innahum ghayyaru wa baddalu acci hakke on anda ko ɓe wanno ɓaawa moɗon ɓe hi honno ɓe wanno ɓe watti diina kam ɓe sansi ɓe ɓeydi piiji ɓe ɗuyti piiji ka diina ka won na ko accun ɗon ko nan noon tum ɓe wanno dey yo ko ɗum ɓe waɗi suhɗan yo ɓe raɗe yo ɓe woɗɗito tami yiiɓe ɗum wulɓinaaki ndaren koye kaɓɓoye diina ka wonden e yoɓaade ɓay ko ɗum noon tum naɓotten laata en naɓota toon dollar en naɓota euro en naɓota toon juuɗi étage ji otoje ko naɓotten toon fof ko ka diina teke nden noon dey ndaren ɗum moƴƴi dey enen hara innama ɗo jooni en ɗaɓɓirama naɓugol goɗɗum ɗo Sékou Touréya innama jooni mo wiyen ko maaro barabara mo be kilo 10 si a yahi tawi naasifa maaro ɗaɓɓaako kon ma peesoyama manki kilo 10 si manki a sokoyte sirete duuɓi 20 si tawi a naɓi ko ɗaɓɓaako net a heɓay parcelle 2 parcelle koole kipe darneɗa ɗon étage mo 3 dal fawtareɗa lewru kala lewru a heɓay $5,000 kono noon condition gon wona yo manque few ko sifa kadi ko ɗum ɗo o noon ɗo ɗaɓɓa no woodi no ya jama'atal muslimin ko nun tañini ɗon on tiina tum ɗo no gasa ɗum ɗo en laala no min do mi kaari ko sifat ɗo ƴetti min kadi ko noon ƴetti mi ala hen mandat mi ala e ndaarade on tigi peesitoto o peesa wenna julɓe Allah ndaaranelan ɗo ene ko ɗum ni ene wallelan ɗo kono kodi miɗo maapi wallelan an kadi are ɗo on ɗo eɗon faami on andi are ɗo ndaare woni komi nawi ɗo ko sifa ɗum ɗo ko ɗum ɗaɓɓa si ɓeyno na sifa ɗum ɗo on ndiyen mo tettelan ono mi jewta ko ɓe wonde ko minaɓe يتحقق ويتأكد ويتأنى ويتروى ويسأل ويستفسر حتى يكون على يقين ودراية وهو وجل وتكتك النطو وتفا وندارا توا كدي مهولي مماتي توسي قدو ميرو يعد دوكونا الله أكبر أطورن لان الله نالي من يهود من كت تورك الله يتوهر كنا وتين كون كدينا يوم القيامة هارك وقد باكونا يالا تبتين هوري سنة يالا ورني هوري وكرنت مودي مؤير يوتنا بكاتو جمندي تورك الله سبحانه وتعالى يالا ودين فيو بفيونوبي ودين سب فيوال فيونا بيمو رمندي وينجنا أرسكاجي مندي وبان درجاجي مندي ويافو بكاتو جمندي turi kala subhanahu wa ta'ala ngal tummodiren ɗo ndingulen ko ngulalen ɗo ko nde tampe e soñdia ko heɓden ɗo ko Allah waɗɗum ɗo sabu bakkatuji men ɗi fof monte darajaji men ɗi towne baraji men ɗi ɗuɗɗine Allah weltana ngaro tikkantaye unarengal janwuro towɓe on wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal